dokter. Oi. Bro. Ano? Wah. Dokter, suku po banget nih. Mana saus ngelak man Sam. Kari lihat dokter. Ngadu meno. Menila saus ngelak kanare dokter. Saus ngi. Oh, adi dawai nam. Dokter percut dawai re. Te, pai kenapa lo gumno? Nih, kan dokter cusuk cutar dong kapedang re, dong penhiar re, dong idang re, kan re kelong lena wa. Balong kumno tak idang. Idang nih dokter, kalau aja depan kanakan kono, dah cong lem penkanau kalau aja deh. Ani sosat lah dokter, kan re sudah erangnya lete wa. Oh, toto ngalangsung tuh mau tak? Te ngan eksamen nabi minta mau. Toh dokter, toh. Oh, Disme. Oh, theo ya rata. Kaya dah teorat. Heta. Tah, mencuarang ini nanti kubrak lah. Meneklah dokter man. Tenan me pelai me di terkecap ngaji kalau. Biar semua lebih semua cari men aja, biar semua lebih. Sadap. Biar me sadawai ka. Bu tadawai rastom. Sistem rebu aja. Kair bu tom jong. Sistem dua jajar orang diri yang bu. Kali lah sasuk po. Daw ya. Dokter. Namun itu wajabran. Kan nolak itu reja. Itu lah itu metode me sai dawai kan lah deklam itu tau daw. Di jong cabran dokter itu. Kalau metode tiwi men itu dawai sap cai itu ah. Di jong buat aja tisnya ti dokter. Masa urak teban sa thori sabi. Masa bakla. Karyo kan iksau ente sa cukup buat iksau. Nggak coba iksau. Tak kamu tak po mereka aja kliamayan mela enani ta bro kanya po. Lihat di mat deh pare. Dokter Violeta, kan hadiri dokter eta. Coba izin dawai. Ada som nas lewang ada kercut. Har kombude. Aduh, pelar rasa ikpoi ya pi omong. Jaklia dere dokter leta ho. Ngakam ori meta buhak lur, ngong ya pankana jong mele. Kalong no, Pankanangan dokter. Picukare jong koi pankananganan en biarat. Men kumitlah dah step lagi. Kisah tu harpik nih harian itu jong saya pankanak yong ya harpik nih harsnyang itu. Dah step lagi kisah. Harpik har senyang aja le, ngong ya ikme me. Dokter yang ini, ya keitan borok pi dokter jaklia ben. Keras tapi men bamba, bunda Cina deh men. Cubam na pang, ijur kawa bam, ijur dama bam, ijur jungwa bam, bunda jaklia ben dan Cina. Lala me, saya dah kan ada ya me, saya lah.